course. We knew that maybe they will start aggressive, but it was maybe too many goals they had in difference after the first half. In the beginning of the second, we also had some problems in the attack. Stanis played very well for Metalurg. He had control over our 9-meter players. Had many saves from them. Also had some good opportunities which he take also from the fast break. Yeah, difficult game, and we lose with 6, and now we are looking forward to host Metalurg in Denmark. Thank you. Yeah, good evening, everybody. Congratulations to Metalurg with a great game. We were looking forward to this game today. We have won in Kielce this season. We have won in Plok and knew that we can beat the best teams away from home. Today, Metalurg was too good for us. It was my first game here in Skopje and was amazing atmosphere. So actually, I think we were okay in the defense. Have some problems, of course, with this power from the Metalurg players, but defense was okay. Our offense was not okay. We can work on that until next week. And of course, now was the first part of the 2 games, and we are looking forward to next Sunday in Denmark. And hopefully, we can win that game, and then we have to see if it's enough also to go to the quarterfinal. Thank you. Дали се микрофони, как гостите, имате ли прашање за нив? Да не комплицираме премногу? Колко са шансите в реваншите ако свој пораз? What are your chances on the rematch? What do you think about that? Yeah, I think we have a chance. 6 goals is now Metalurg have 6 goals. We know that they are very strong at home, and it's also usually for a team from Balkan that they're very strong at home. So we think that we have a chance, and we will give our best at home in Kolding. Други прашања за гостите? Samo 2 reči. Šta da pišem? Engleski treba, ne treba? On će prvi da se obučiš. Bolestan je. Onda će ti prevađati, ako hoćeš. Ne. Hoćeš se engleski. Mislim, ja ću da malo brzo nešto kažem, idem u svačovanjstvo, pošto mislim da sam umro na utakmici. With all due respect, I'm gonna speak Serbian, so, okay? Mislim, Lino će doći na red, Lino će vam da vam ispriča sve šta je on vidio i šta se dešavalo, tako da to je to. Inače, samo bi to rekao da jednostavno smo znali da će biti veoma teška utakmica. Kolding ima strašnu ekipu, pošto bili su drugi u grupi, veoma teškoj grupi i naravno mi smo imali puno problema sa povredama, sa nekim bolestima i sve živo. I ne znam, jednostavno smo za ovo publiku, mislim to je strašno, mislim to je nešto strašno. Mislim ja sam igrao s FUG gdje je igrao u Hamburgu, gdje je bilo 13.000 i sve i jednostavno imam 39 godina, žitak je, stvarno žitak igrat. I ja se nadam, 6 golova imam prednosti, ali to jednostavno ništa ne znači. Ja sam uvijek oprezan u tim stvarima, pošto nema euforije, sad najbitnije je da nas coach odmori, mislim to će biti malo teško po njegovu, ali valjda će nas malo da odmori, barem psihički i isto fizički, tako da budemo najviše mentalno u takvom stanju da možemo, pošto šta se desilo danas, desilo se to da su apetiti porasli i to je veliki problem gdje moramo puno da pričamo i jednostavno da nema euforije, počnemo iz nula i pošto svi znamo što ako prođemo šta je to za jedan Metalurg. Ok, hvala puno. Hvala. Pa možda ne treba engleski ako su naši ostali sama.
Ako oni neće, mislim... A? Treba ili? Ok? Da, može. Dobro. Pa prvo što bi... Naravno da bi dao čestitke igračima broj 1. Oni su najzaslužniji. Međutim, imam potrebu da kažem hvala, blagodaram našoj publici. Mislim da smo mi danas i napravili rekord i posjećenost i ne znam šta sve nije bilo danas. Pokazali smo da imamo najbolju publiku, ali onu iskrenu, sa puno ljubavi prema nama i poštovanja. Danas je najteže doći do poštovanja. A u tim ljudima, u toj djeci, u tim djevojkama, ženama koje dolaze na utakmicu, vidim poštovanje prema našim igračima, prema našem klubu. To mi je posebna čast i ponosan sam na to. Jer danas, kažem, sami znate, najteža je kod nas riječ poštovanje. A to je bilo danas i svaku utakmicu naši navijači, neovisno kako prođemo, imaju prema nama taj. I mi zato smo jako odgovorni prema njima i buduće naš klub mora slijediti tu politiku. Vidite, mi smo znali da su oni iznimno dobri u obrani. Naša obrana 6-0, jedno 20 minuta, mislim, Šuki, vi pratite sve, mislim da su 3 gola u 20 minuti dali. Oni nisu mogli gol daviti. I to znači pobjedili smo ih njihovim oružjem. Naravno da nismo imali dovoljno, možda i nismo izdržali. Oni koji nas prate znaju da imamo, cijeli mjesec imamo problema sa povredama. Atman je ovaj tjedan prvi put dirnuo loptu. Vugi bolestan. Mali Cindrić također bolestan. Da ne gožemo, nemamo Majsovskoga. Da je nekome rečeno da ćemo mi sa tim problemima ovako dalje ići i tako dobro igrati u Ligi prvaka, mislim da mi niko ne bi vjerovao. I stoga svima u klubu, od igrača, od najmlađih igrača i svima i vodstvu i na čelu sa našim gospodinom Jordanovom, mislim da smo im i publici pružili veliko zadovoljstvo. I da nisu bili, nitko nije bio ravnodušan. Baš su navijali za nas i nosili su nas. I u najtežim trenucima, vidjeli ste da drugom poluvremenu došlo je od 20. minute, mi smo došli u jednu krizu. Krizu u smislu da je teško bilo izdržati. Ovo je ritam, oni se ne predaju, to su Skandinavci, nema predaje. Tako da, moram reći ovaj zadnji slučaj, to je bilo, a ne bih htio ipak da ne kaže se da ja hoću sad nešto, onda bi neko obratno to shvatio. Je što mi smo pobjedili 6 gola razlike, to je jedna solidna prednost, ali jako ćemo se prevariti ako mislimo ići u Dansku, misleći da će biti lako. Biće jako teško, iznimno teško. I mi moramo biti to svjesni. Tu će glava jako puno raditi, dobro je rekao Vugrinec. Moramo se dobro pripremiti u glavi, to je vrlo bitno. I vjerujte, kad bismo a pozitivno mislim ipak, trener sam koji vjerujem u to što radim, vjerujem u moje igrače, vjerujem u naš klub, vjerujem sve. To mi je bila, vjerujte mi, jedna od najdražih pobjeda, da se plasiramo u četvrtfinale. Jer mislim, kada se uzme u obzir sve što smo prošli, a jako nam je bilo teško, mislim da smo onako moralno zaslužili. Međutim, to moramo izboriti na igralištu. To nije dovoljno reći. Treba to pokazati na igralištu da zaslužujemo četvrtfinale. Međutim, bilo kako bilo, ja još jednom kažem, kako god završila ova godina u Ligi prvaka, jako sam ponosan na moje igrače, a na sve vas isto. I vi ste nam pomogli jako, mediji. Zadovoljan sam. Danas smo imali nekoliko junaka. Bio je, svako imao neku svoju partituru, ali neki su malo duže trajali. Kao Stanić, kao Vugrinec, u nekim trenucima i Mirko Lovski. A puno i ono je u obrani jako dobro igrao. Imali smo puno onih junaka. Zato je tim najjači igrač. Jer tim afirmira pojedinca. A danas ove nabrojio sam, a i druge. I bio bi nepravedan prema drugima. I oni koji nisu ulazili, kucalo im je srce za Metalurg. Jako sam gord, ponosan sam i ništa.
čućemo se poslije Danske. Puno hvala i blagodarim svite.